Si Mungu anipa utajiri moya. Na leo utajiri ni nyie watoto yangu. Sana mimi kisi mimi nataka kufa, mimi na watoa. Si pastor, kama hata watoto ni sadaka, ni watoto wako wabakiani. Na tangia ile siku nikakuwa mtoto wake, na kiukweli kila wakati anaponitembelea kuna mchungaji mmoja aliniambia kweli ule ni baba yako. Ninaitika. Sasa juu nilikuwa nasema wanasema hapana. Mbona angali mdogo sana, haizi kuwa na mtoto sawa. Lakini wakati walimuona jinsi anajitoa kwangu kila wakati, wakasema inawezekana kweli ni baba yako. Na kwa ajili ya ile nasema asante sana baba. Niseme pia asante kwa mama pia. Mungu aendelee kukubariki. Nilikuwa na ndoto ya kukula mboga buchungu. Miaka 5 sikuwa nishakula mboga buchungu. Lakini kwa neema ya Mungu jana alinikulisha hayo. Mungu akubariki mama. Alitimiza ndoto yangu ya miaka 5. Mungu akubariki mama. Basi tutasoma Biblia bila kukawia. Tusome kitabu cha Isaya sura ya 42 na 43 tafadhali, na mstari wa 18 hadi mstari wa 19 au 19. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipukaje? Hamtalijua sasa. Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbinu, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani. Amen. Tuongeze Zaburi ya 65 65 na haya yake ya 11. Umeufika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono. Amen. Haleluya. Haleluya. Jana au siku ya 5 nakumbuka tulianza somo ambayo inasema Mungu anajua. Somo yetu ilikuwa nasema nini? Mungu anajua. Kwa wale ambao hawana tabia kuingia katika mapambazuko, tunaweza fanya sentezi kidogo kwa ajili yao, lakini ni vizuri sana kukuwa naingia katika mapambazuko. Amen. Amen. Tulisema Mungu anajua. Tunaposema Mungu anajua, tunaingia omniscience ya Mungu, yani kujua yote kwa Mungu. Ni kusema tukasema kwamba kila kitu kinachompata mtu Mungu anakuwaka alishakijua. Na ndio tukasema hatutasema vya mingi, ometu tuseme hineno ya kidogo tu, tuseme Mungu anajua. Tukasema ni kweli tunaweza omba. Mwaka iliyopita tulikuwa tunaomba, lakini pengine tulijibiliwa au hatukujibiliwa. Hata kama tukujibiliwa, tusivunjike moyo, tuseme tu nini? Tuseme tu Mungu anajua. Ulikutana na watu wakakuchamba, sijui wakakusema gisi wanapenda, wewe hapana kujitetea, sema tu Mungu anajua. Haijalishi watu walikuacha, watu walikuabandone, usiseme vya mingi. Juu ukisema vya mingi utavuka mpaka. Wewe tu sema tu Mungu anajua. Kama Mungu hawezi ruhusu kitu kikupate, hakiwezi kukupata. Ni kusema kitu kikupata ni Mungu ndio aliruhusu kile kikupate. Asa wewe hapana kujikomplike maisha, wewe sema tu Mungu anajua. Mungu anafanya nini mpendwa? Anajua. Sikunenepa hii mwaka, nilikuwa mioto, wewe sema tu Mungu anajua. Nilikosa kukula vile ninapenda, sema Mungu anajua. Haleluya. Ukitia ile katika akili zako itakutosha stress. Sababu tumegundua kwamba watu wengi wanakufa kwa leo, haikuwa sema wangetaka kugonjwa, lakini ni sababu ya stress ndani yao. Stress inaleta mengine magonjwa. Lakini ukifungua tu moyo wako nasema Mungu, mimi sikukuwa na vipanga, lakini wewe unajua yote, unajua. Sababu nilisema kwamba leo yetu ni jana ya Mungu, kesho yetu ni leo ya Mungu. Narudilia ile tena, leo yetu ni jana ya Mungu na kesho yetu ni leo ya Mungu. Ni kusema Mungu saa iko kesho, saa Mungu iko mu Desembre ya hii mwaka, saa Mungu iko mu Juillet ya hii mwaka. Asa tukifika mu Juillet, Mungu yeye alikuwa kashapita pale kwa tunafika. Bila situation naweza pitia, Mungu yeye alikuwa kalishaiona. Na ndio napenda Wakorinto sana. Wakorinto nasema aseme msibabaike juu ya majaribu inayowapata, sababu kila jaribu